Waangalizi watukufu wa Shelakateve, waangalizi watukufu wa kama Info ridunga wo harumwe shilivu de Komor sijelai bana sinangawa ikausi kuchanganya halisi na picha yanu harumwe dunia kamili kusana salamu na zimendelee zilera zinuizo rono aulari karibishe bavi mashababi amanda asika wo waonawe zijirio vanusiju ili rikomante mbavi holiho ni actualite ivumia wensi makati ya mwiso yanu nana zila tarajudi kaonga zizunguli yao holiho ni shitendwa cha kifijari shakanza shikiri sisi wa rais Azali tarehe 16 ya mwezi ulo nuo harimo mtukufu wa sana nyambo zinji ngazambao izungulio minji ngayamishi hao harimo mabangwe ruono aula nikaribishe mbavi alita mwe mwananyasi litereri ili rahisi mbavi masala ya mwananyasi litereri. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eba holivo izungulia usiku nezivenu hao haina usiku eba mruja litereri kaunga amini ya ukana we shabadi ujajo siuha we jadunga mbavi ziliyo harmaisi ya haho eba wakomori warambi yao bangu zilera warangalia yao bangu samahani zilera za mchuzini eba ojua wambia rongo indini paraporne hawa idunia wezi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Handani dobe hazen tosa soni mwa wa Komor jimla haina mbaba hanu wakawa nga wajiunda au mwana mkomor imbeshele amani na usalama wajiunda au harume majimba madhiro Mwenyezi Mungu yao wa unono. Kwezi wanama majurnalisti ngami haruma mswiba ranzinde tarehe 16 ya mwezi wa September atarjeri honde leo ngami haruma mswiba ngami haruma toromuo ngamjisante haruma insécurité haruma nchi ya hangu mahala nivo kaondo nazaliwa mahala nivo kaondo nalelesheha mahala nivo kaondo nieshio nifanyawe maisha yangu ngami haruma mswiba ngami haruma toromuo ngamjisante haruma insécurité handaninga mina usikitifu na changa lahe mwanama bali hangu kaya o Mwenyezi Mungu hamtamani shahina mdongene namna Mwenyezi Mungu ya tamani ya mrenge duniani haukape opportunity zonti pia sema nyanyasi halawa sanga miharma toromu nga miharma insecurity kaya harmensi ya hatu rihonro daraja mrunge capable wa wasule rais wa daula ya bali armo blanche yanze ya mrumilie muwahe daula womshiba mziro haukaya bo ensi ya hatu ngendo harma daraja bukaya ukarja parokaya harmensi ya hatu ngamina usikitifu ngamina toromu ya ukaya kavati mru umezwire ye conséquences kavati mru umezwire ye mauvaises circonstances ya daraja ya acte et le pire comparaison nga ma cadre politique wani warehemu woseite ndashini wamshiba mziro au kava no ikaja waswili ministre kaja waswili directeur waya waswili sehitwa sa daula na wanonru kawa maudu ngwanza waje warengevwa maana leo mwa daula alhamdulillah rabbil alamin havuku sanga mina gamji santarma insécurité parce que jusqu'à présent et jusqu'à preuve de contraire mtujua emwa daula baada zila zajiringa en sécurité au kat sans sécurité hasibabu hivi si zamba ngamzambo ngamzi confirme ça n'engage que moi et mnyufanya setendo sinu hafurare jajua et hazifanya waeche et hazifanya de son propre progrès et harumwa et hapulwa engabwandu lo oturnae karitu jua wamshiba mziro zabili waitiranya
sawe mzima mongoni mwa wandu wakaharume mabehe ya hifadhi ya daula nabonga mino msiba ya ukaya mwana mabani hangu hafu gamino sikitifu ya ukaya seitendwa wiso titelo sa parojiri bo tijubanu titelo sa lazimu shire mlo itendwa bo kawa ika ulazimu kia wandu pia rowalo azali rowatu azali wasemeza wakanti wasemeza wamba eja zinunga rifanyao ili zitijiri tena nga mjisantarma insécurité parce que borone mru ya waswile mwae daula ko jamba mru adunga yabo ko jamba mru hamadami abonga mi harma toromuo akotola mwa daula wa daula amjoka kati ampe ho parisa ukaya mru ndo anzafanya setondo shila hafu katujua hakawaeche hakaena wandu haruma hapula borami namdunga rowalo dingo ni mwangu kaulazimu wajisante mavize wajisante masible wajisante ya insécurité mwana mali tereri eba holiho le zajirizo eba ho kweli daraki aurambe daraki ya he ya insécurité kaonge ndaona uhala daraha rumaisi eba ngarjo hiro hando paraport na zini wallahi vatinauta macho na minsunyamiza ekanangazi que moi kwa Mwenyezi Mungu akajanambi duniani kajanzaya mru ya larma baba hanu baki sami usubutiti jifahari no mahala napu hauke asuli hangu mimbango kuni amjosubutiti jifahari ya insécurité ya ne daraja ya rawasular mwitinu nga mwirihwe mabwama na wasiasa walo kinyume nezinu njaba ngoma komplisa mweza jirizinu écoutez nduna mesure nduna kaulu yahe yajue izo ya mbao yajue nizo ya towao haukaba nuhenda mrungu joka husisiwe zo ya hamba ya insécurité ne responsabilité ya humsa jaja wa tabia mpungufu zilio harmentini handani nga mwirihwe mavamana wa siasa walo kinyume mwezi hauka wondo wapusewo wondo wa incitewo eni wondo waparawo geri wondo wachoshinda waonese maraia namna ya urumansi samo timbili ekanga mdungao owandu wokaunga ukinyume ne yezi makalima wambao makalima yoto incite eni na vanu mru kado puse mru yendi yake na eni na mru parce que kutujua état d'émotion ilone mwanadamu écoutez bien njamba ngoma responsable heza jirizinu mwana wo yazirenda parce que jusqu'à preuve de contraire kama timru jamba uke responsable mru kaza nga sans question générale engi hankado ya bili ni rihema vwa maana mahususi de mavwa maana wa mahakama parce que rongozi njinga zijirio nziro harminsi inu banu mitsiba nundemro ekanga mwanzo na benrongo ni chance ndongo nchu assume zona mbao yo nziro wa zero enkado ya bili baade mavwa na wa siasa walo kinyume nezinu ikaongwa incitao eni ngwa parao geri yawangalia haina wakati jo sharia ngurongo na mjwari so mavareni na ngojuo kayanga si harumati democratic hangu ya hangu ambayo ngabo dictature de manamba wanzo izo problem zao sami nzaone dictature komori rahanza iwona haukenga ngabo dictature armenti aibo badi wenji wajo kawende ngabo tawa la kwekangwa rongo wo kwamba rais wo kwamba azali wo mparara sumani henda mrunga ne liberté ngabo zwanzao sanga sarma dictature wanu dictature sikidai karto sarma dictature haureja armale swala ila wamea bilinga mwirihema vamana wahe mahakama haukakartina mahakama ya kanti ranzida bonsi hata boju kaja kanti wangavi warwahitu armuti ngwao yabo ngarwa unao ngarijoka ngao magobani akte ngavi zidiro za kifujari wana wa viole wao wandu waungwa yabo ngwaloma ele ngwa nikozi yo wado hula yabo rahom shinzi wahe mahakama ijarengelea
raho wandu walo kinyume na zali wecha kubali ukaya vanle wazalinde urumo maudu ndao wo wandu wote wa fikra wo wandu wo akompanya wa retio incite karna uransi ejazini zote jodo jiri yejazinu zote jodo jiri sio noli tereri tanzania sababu kaya mlisafu kaya mahakama kasema ye shauri kishoda ba yewe yake ni kwa mbi nasikia hukumu mrui kaya minapeni ya roho hicho shangu ya hizo bana hamsa yabo adoangaliwa kama lange manga ye terehi ye yake ni muona ma tereri umwana yote banyi rwaji mimrumme zahamwa zwala mfu yote banyi rwaji kanga manzur jirambeza he mahakama shahar mainu rilio narendelene masuala mwananyasi literera mwanama litamu haina mrudodonesa woni wahai harumale suala linu manale suala linu likanti haruma anilikaya wa komori le suala la jiri salimanu sukula babu ya hawa onesao ya ukana eba bano abahe mahakama gado ko jwa hendaje abo yakaya ola mkaunde mwenye jirisa shetu gashila swabili na yozingarwa au kamaiti eba bo karna hamba abu yanketi ifamtoba ebabo zia hindrini esikali watoka ushinda wa aurambe mahakama watoka ushinda wa vile iriri juo bahanika onde shetega shajiri ahlan harumazi mpia mkinishoke mwa daula wa ya keti naendelee mwa daula ngwanze zeno kusika zake changu wa jomu mwana Mamedi ambeseye ngawo journalisti ni hustei sanku tudonda wakati we njia haruma we yesu alailo tilirongo wa juice ya ukaya wa ufo wa hemwa na ola kaijara se hata hadisi yasika woti familia haruma wanruvokaya o wala umuo lukumani ani ngwakwizeo lukumani kandi yawe mwana wote sizamba ukaya lukumani rahaka bajako wakati wokaye motola ya muwe yafe parce que ye sécurité yamba bahe ani abana todi wazokawe ira iswada uda mruma na jaisha kanza we mbabahe wonge na ndongo zinji ya kanzazi tu ora wasiliavo gabo chui ndongo ono daba litsona nkili litsovima wambwa bashari yakahanza yahunde buzz armazerezo yakahanza yahunde namna yokaya wandu wa mwishili sana kaurongo wasu mtingwa ukaya wa moroni vanufakri de usahwaru mwe hadisi na mwene mwadunge video ya mbeni litereri baba la kauvize fakri ni mambo kamiti sawa naye na minga mprofite banu ni mwambio kangutwe mna conseiller ngamrongondo je mesure mes mots je pèse mes mots mais j'assume ye mna conseiller awe conseiller de mna conseiller ya dingo humnika za information awe sangu mjuo na bien mna conseiller wokaya ya sidi wazo on était tout près d'aminae baada intervention ila yeye ndiye atwale kaulu ya nambia ukaya vanu hadisi nu fakri hatsoda zakatsurongoa sina uvumba ye mrubani simwamba nukabashari mnabashari de ambi hadisi ni mambo kakatujua fakri rahanani wala katujua ekifakri na zali rahanani ekamruka jadungezo na haba mrungu fanyo filmu yanziarenge mru ya mrihe mru na tintebo hari yode mana nitahadharishawe mna conseiller yakaumwambia bashari kama ni hadisi nunga nzoi ngelazimo iri wa fakri vanu jao ngwanzo profitezo mimi na hamba je mesure momo et j'assume harmale ala ilo tizele zanro kamrudini rejeze zona hamba mrudini assume zona mbao runa fasirizo yanzao wemra we muwahe daula yanza ya we muwahe daula ya capture wa vivant gabondrongo zinji lazimu ziparisi ye hazifanye zabari en plus we yakawaimwa na jaish ye analizia hangu waswili vanu ya ukaya ekemwa na woi certes kweli halalaja uhafu amrudini ni mesure a 30% harma 100% ya wemo togo hafu hese hibu ya relwazo
eke moto wai haulwaya 70% owamuwa wawaka hanza wadaye maala moto yati jorongo hanga rongo zichi no wanrunda wauwao kwa puente olukumanie dua wabe lukumani yawe moto woyi ili lukumani ya reje idingoni harumu ya nketi yatsende hata ya juo muswanifu ne kenrongo zizo zijiri mria wasile muwahedeula yanze ya muwe ya ulo ya hafa rongo zizo zijiri moto wo haulaya wotim na mru uo wotim na mru wamru ulona pua wamru ulona daraja za haju eke analize ya hangu ngabo machui malaba waloma vomana watso ujozi wambao mrungu ndi akita jifanyile filmu ya rihemru mruna asume yeye ne kamrungu ambo mrune de yambie nani mruna tsamba wae mruna tipuse mruhamba wende mana ni tahadharisha obashani ka faites attention demna conseiller ya hwambia zenrongo hizo wonga mumjo hata mtumjo tsenda ne koma na lyongudunga ye director hivi kujwe seleo banu na kamina ya bazenrongo hizo abongo jwe tijua yo problem za yanketi bala mimi ngamjamba yifufu kate juu homfo wa hemana woy na bokari javuka yonde manamba gasi haruma insecurity abo muwa hedaula no wanru wa mdunga yonde manna shemeza na ureshemeza jila mtuma Mungu akamisa mine muwa hedaula si amini nur el fatiku ngamzambo ngamzikonfirme Tabon sina jo wana rongo jisoni ketsambe izo mimi nao masula na analize yangu na miti daba hamanda miti somo amino uwezo hangu TV misa maraba meji mwana nyasi literaire maraba kema na malita marongo mba Mission Libre de Comores Shilanga TV nani anga mazo info ikao urlio batima banu hadisiyo sina litamu nana literaire mwana nyasa litamu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Eba holi honde actualite vumia wetu makati ya muso yanu bahata harumane suala linuilo riwono usiku wajana bwendo anza bafanyisha hetati maharumo mtu wa Salimani hati mayoizi hilo abuga twamba amesaizi hilo pour des raisons de sécurité zaheti eba holi honde ranzibala hata lewe hele kawailiyo eba woni walitamu atuwasilisha na babiba. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Wanama medi kanu ekweli nja kanja ndongo raha zensi hujana zahe serikali muwahe daula yei hansi ija kazibiri maana esayiyo ndo hajo ujimlisa ndongo ikao wanu wandu wajoko kana mbeha ukana koka sha baleshi ya ndongo jana kalima muhimu yabo ablaka muwahe daula kanza ulawa yafe yabo haini mndu boko ngujibi miso ya ukaya wei mkomori izajiri jana kaza ujiri leo shanga jiri zili fu hana jana au zindongo boko ngela vimu haini mndu ya bimise ze kilo ya hizo ngo ikaudu za kaujiri yabo ikawajibu ukasisi dirimbe jein jana kaya mime maskiti fe hangu beni hazababu kabezinzi genji yao harma makswada ya he ezemba waza matangazo za ikao Mwenyezi Mungu wasami wa alimenteo ndongo boko ula usalama wa hensi kona kaukiri ukai na zinu sizamba hale bwa medi wakati rakahari mwae umjitayarishwa heze voti zaimu hae daula ya ukaya kuna ukiri ukemanga ukeho garini haho wambingorongozi wa Komori kuti nyumbani shangawe garini wambikana mseho pareni mwane halafu ela hwandu huze lijeli twa mndo maude kahona nza uje ke kujingo jilo ndavi walifikiri hama unusi uzade ikari waswidi harma daraja ya ukaya yemu hae daula hubiriwa hata hedwanza ya ulo yafe maana kartujua zizijiri harma sizinji hizo wafumu ziwi na ziwi za wanadamu uelewa wafu wanadamu ziwi na ziwi ehunu kartuka kwa wanga ribaki wanga so nduvo kwa wafumu nduvo mjini sikari kwa bahiti yabo hizo na kanja ndeje hindi
raha kabla nijajibu ile swala la kanza na ukaya ndongozi wa nama rifanyao haja utangazaji ya ukaya si wandura wahira zingara ze mikrozinu hadani hatara wasulivani yengeri ka harmwe daraja yinu kajajo ka plasi bana Japani na fulani wanjie yurongo atanja parorongoa harmwe semba za matangazo za hamizini na komea mbavi ula mwendo wa baadhi ya watangazaji au baadhi ya mbawa za matangazo ikawa jiri ndongo ndongo harmayensi ngwati yao asidi au ngwati yao essence harimwa izalmeti ilivwe haku na bila shaka hazi hatu ihibwa hazi hatu ifakudwa hazi hatu ile mwabandia kaudo tabo habo wakamtiti haku ujoka namba hindu ile mwabandia hili wandu aminiwe hazini na rijuhera me Allah wakati uja hazi nganzo iminyiwa haini mru amine hazi ya utangazaji ya ukaya mtangazaji ngena jukuma nziro ngandongo bana ntujya unishilionge harma meli ntujya nge harma avio ntujya nge dahoni ntujya nge handa hubi shawi ngandongo ngamibanu ba yabange ladimu haini makalima njuka hamba makalima yao yatange mbavi harimwa ila amani ya hensi ya hatu manaka hensi ya komori kaiti yabonsi ezabili wanuka do njo bikabenze ndo tama kalima kizungu haku sha wanuka do profite ndongo handongo usijera amba kaya bo bamedi ngaredo harmo anniversary golden tulip wale wa fete anniversary hai mwanao na balanga wana ndongo wakazi ndio sifanye hicho anniversary yabonge lazimu haini mtakezo maana nizo tukafanya andrejei nabo tukanga ningo mtuzi harma hizo literary hamba kavati mwanadamu mwenza roho yajibiwa mfo na mwanao kavati yeuono we mwana ola yafariki wandu wabihanyiha haini mndu wambo izo afikiriyo haini mndu wambo iza turendeha haini mndu ya jitakabaliza nongozi nguzi juo haini mndu ya aniha ngwambo hema akili ya kadhalika enge emwa daula hedo yabo gelazimishi wao si wakomoro harimwezi tendo zinu zinu nomufo nomjuruhido ya ukayatiro hali nawe muwahida muwahida ula jashida na Mungu sawa jiri ziziro si uwa watifu yabanga ndongo enongo ya handani ya lazimuri imezwire muwahida ula yinu kijamjibi hata humfua he mwana kijamjibi lazimuri imezwire ya ukaya kai mwana ola mananga huwa avance uti ngeshwa bashini ikemwa naola ambakana ila zimke haulilwa mala hafu ngabo tongombi ngabo kamnyezi Mungu habati feva na feva hanu fulani changabo ya saya mujapa wame kamwini hata mjini hani sheka wandu wa huo nuhufumwa ja uhufu ngabo ya jobe habwe ngabo ya joba pare hani mbatujwana hemba bya joshinda yawe jojiri hindi yabo wajuka wandu wengi wa hafa kaza jovumbwa fanu mzima mwa daula hunde hikma bada mzia pati fanye hii izajiri hindi ya kusazali president zali ya fafani kaza kibani shekendo tajiri wa fanu mwana malitere ya ukafanu enda ula wafe mana abonga bondongo zinjiza balia mhuwa heda ula waye gelazimu yajitanabahisha ya ukaya uone yakana wandu akahumbiria zila zajiri litouja waruma litouja mwana wei haji volonte sije mwana wei hakamwade sije mwana manasa limani tuba mruma chaziji mwana wei haribo muhahafu yabola mhuwa heda ula katina hata malongo ya hunda mana
akauchangani hufundu ya anketi kana kautofanyisha baraka tonge fanyisha wana ndovi ye mwana wei harivomuha ya hema sababi sirabaki nzingi ali hatimisha hatima njema kama Mungu abenze kati nungoze endelea sijibu suala lao la ukanisina uja hunjia mwanongo za kisiasa wasifasiri wao kidaula nungo za siasa zifasiri wao kidaula ya ukayaye umji wa Salimani wafiwa ni na mwana wei wakazi wafanye hitima hao shawabuha circonstance ndo jina ya ukedaula wa intervene wakaye tahatima inu ikifanywa mji wa Salimani wanserklewa yafuna ngabo ndongo mbili ya Muhammad Mohamed ngabo hizo mijo uja unji anabikana nsujesha esatoga daula wabe nsuju il faut être clair msujua maana ya daula ya hale jeshi wala wazia ye tahatima yeba wafushiwa parce que wono wewe uluna raseni makadhalika daula yeba wafushiwa ya ukainu tahatima iza kanda ifanyishiwa yeba wafushiwa ka ngabo makalima jo kahanza ya bisheba la boko ya jodanganya usalama wa hezi yeba izo mtizijua hizo yabo kairindo hujibu izo ndio ushinda ni miliki izo ndio ushinda nsela ndio hujibu yeti force oui maraba mechi mwanama lita eba holivo ya ina insecurity kaunga ruonao kangecho hao harumai makati ya miso yanu na ahalan harumai zo pia ye komori hani saisi fula yo sifula hanrongo nzima nde amani wesha babi eba holivo nde zijiru yo zinu obitana baisheme o imazababi amandawe ngo hindini para porne zijiru makati ya miso Amedi sizamba ngamzireje na Mungu tujailia wetu kabo ya ukaya utajiri wa hensi ya hatu kujai amani ukaya muhamba kana haini mndu ikao ngushemelizo shari arweti inu mamu hajana sizamba nge mashuli ya kahuja ya ukaya utishemelize nkodo harma hensi ba ukaza dati ya mashuli yaho ni mashuli yao nganzo amediende nganzo litamuyende nganzo fulani yende ya butikanja na mbikaya harma insecurity loniyo yinu ngejau hasibabu makalima ikaonga umbisi wao na baumbi wa ya mamba wa matangazo ikao maskini mkinishia ya ukaya hazinu ijokiri waifakuwa ijokiri hazinu wabenzao changani Amerika haini amini hazi ya matangazo yinu kaja Johanza yafanye yambi makalima yajuka utengeza nchi ya hatu inji harma msajaji na niparo mashababi wana na niparo wandu ikaongwa aminiu ya ukaya utajiri wa hensi yinu di amani niwambie ukaya ili kalima la mtangazaji irezonuma ya mtangazaji yoti sawa ni aranya iranya hajamba shabala wewe mtangazaji kujajomba hiyo ndio maana riparawe mashababiana watidoisha se hari riparawe mashababiana yoka na ripare amani harwetsi na rimezure ya ukaya ekamra todo kana vala linja mro hele rohi koka ekawa na rimezure ekamra todo kana mwanamsho hela mlaka hauwa wanziani haumza zamndu hawumji wa mndu ngabo bayana mji na mji heli uko kaya bwamedi ngawe vanu weru habanu ngojo kanja wende humjini wende atahe mdumshe no wana na mzaje ani ne fami ikautisha kazi ndo ujirizi jira mlaka na bwanja nkodo kuna uja hando mjini hani wewe kuja parokaradhi aizo ngozini ni profite wa elera dainu naambie ele jamvi kaude lazingiza mpunga heba ya ukaya yemana mtu alo ministre yemana mtu alo directeur yalo SG yalo haini namna da bwazali alo namu dureje yemana ndongozele jamvi lazingiza mpunga heba ula wai harongoza opposition ingena hana lugha ya kihahe boko yo urongo wa mime hangu yombai na ndongozo ile janvi kao de la zingiza president Azali Assoumani ikao president Azali Assoumani harumu wana Nuru el-Fatou Azali Assoumani ya ukaya yemana walo ministre
imana waloma directeur na ma SG na ma studio ndovi da wazalia luna mu kazi za afasiri ya ukaya itike banu har mumbani mahezero ngozinu ngabo wandu walona mwavulira balango ma minister ngo wandu elezere lewe au jene kimikiro bani maranzi kena tomato itike banu arumazeno ngozi jiriu banu wala insecurity kaudo ivumbuo ino ne daraja no haravu kaudo uno military lonu ne daraja la waswili ino wandu kaudo zingize mu haidauda itike bangabo wandu boko watongo ulibwa 200,000 na 300,000 na 400,000 weni ka wandu wetamndo webisa shila hili wakati baheli waroshe mu haidauda heli na waroshe Mana military walita amesenga wena wanza wengeza rumwezi ambao kartiba hanu karti daraja ya uvabilam au ya uvabilan rongowo mitimna haramu ya hamwadzwa langu nzora bebanu ndokaya alita mwarongo wamba jang shwa ya wandu walo harme makatkati ya clean neze biro climatize neze chaise roulant mwanzo no selezize vami yabo swa ya ukemana walo yabo ya wazala lona mo dabo nur el fatu ya warenga ya watonko deni ebe ko wandu wa wafu ebe ko wandu wao wawavadingo watu baki yabo au kwa nabaki yabo ngabo wenzi waruwa wada za harumale swalali ngabo juwa kazi kachujwa satong yekwaturongo wada kwa sinazo handa yekwaturongo wada kwa jazo yorongowa sa ebo to jorongo kutoni kamri ya rongowa hewe rijaba nuri meshelezi za ningardori mwambieni ya uka haina mrulo na dekre amrepetea haina mrulo na dekre haina mrulo na arete kojwa mrulo na decision hosoni mwangu wonge tusablo na mitina uvambila mru emrulo entusablo yo mwamba azali ansumani au kawonde rais ngene yetulu umri nur el fatuhu hafadhahu Allah wa ra'ahu au kawonde anikiwa confiance ya warenga ya wanika attention ya insécurité iliyo yongyo ya ho wanronsi pia namkema vama namkema prida zizwe mwana malita myahamba itike banu ombani hunu banu babwandanyu habanu ngazanzo zikesumu zangamize nuru el fatu zizezwa sule mwahe daula barikati ngari mwangalia ona alita mungu jodo velele yangu jodo vangulia mimi tina parova bila sina parova bila mdu sambandro ndavuba posto deni mrulo na ra decret ra arrêté ko jwamba mrulo na decision amu Samuel we fasiria ya Maraba meji kirukanda wasule hamwe ya mpango shantu kali tamgena wasia jwanda ube kabla rejabaya wala we asoni we asoni kwa kula uli mana bani so bakaena ina jazba nimwambieni ya ukai enkodo ilo bana rusimamiza amani armeti yinu dentira rifi ya ukaya mwango ukodo balwa waze wahatu wabai wadokana miwango ya kuri ize dhahabuzi kabo mapesa kabo ize rasulmaliza hau pia zikabo wakaushele wata motasi wejuha weziranti yabo wenzao onze ulabaki hata wehija uwezi hundre leuri jahar mwambina mrajina wa ukaya ngwa wehondani kuisha mndu hajabo mwango juu hapie mna buton wasone baindu hula hangala mwe tele yao ujwa kaula litereri lulobo nze kabo kujari na renso siasa wafanye siasa shado wafanye siasa ya bundo na sina tabu ya ntohole banu
kana kutoka banu bolitereri ridwamba kwi rikekari na sina tabu ya nsohole harmayensi ikawe tabu yinu wende hata serikali wahundu taratibu ya ukaya haya ena renge rinike mabahazazi watahi juzi nardasi na wasate na hunde lisansi ya ini chalis alaluzis evanu zajiri hindi armo itole zajiri hindi ensohole itiyo damla kaya ngabajo uja containeri nsanu mwambiani ukahozalishana hatu hunu sidele wa containeri ya nsohole kuswamla wa jameli ya nsohole cha containeri ya nsohole yokedo jabal na wafanye taratibu booni kor na wanjodo nda hamba byamba shele usijofikiri kama ni kor mimi sina problem yangu na mimi nao ni kor sha oni kor wo ile munyenso hole neka kujalemba maele yo problem kunakana wono booni kor na mtwaliendo mkaja ile abaja director wa nyumeni yabo mustaharabu yasoma ngari mlinda o izo tofanya sha ngari mwambia oni ngozi kawende kulola dahoni omulaidini wende hundo dahoni hulanga bo nyumba nkata nduka saru hawa ipwano bala kuna fashela hule bala todi ikauja hundo nyumba nkata ndiyo mlala umbizi wale mrumishe ndukaveze haraka wapua eze nkata zila na bala kutina taratibu ya hula toli kwa jwamba sima ngeyo nde mana ranzo rambe ukaya heliyo he mashirika pia yode mana rareje ivami namwambiani ukaya azali Asumani Nur el-Fatu maana wono kazirongo pia zijiri kawati soli azali mwi sidali kwa tombe directeur mwi na bala enge bala azali akaza ke president directeur general SG au kaza kifu almalisu alai bwame utojeza la vanaju kusomisana mji wa vanaju wa huvahiza waja wali husomu huja warengemi haruma hao ni makoti hao wendi wahimila ministri fulani ke mwanaso hii hasomo haja ministri hafanya taratibu hata urenge hazini chazalia soma ya somesa wana haja lona akili yati wanono ilo baya kaza hautimizi mwana mamedi au familia nele swala rali hansi vanu handanido kaya nganzo wa Komori rambe alhamdulillah wozajiri he namna hiyo jambazi jirino kwa mwana ula ya hafa jambazi jirino sana rambe alhamdulillah wozajiri he namna hiyo haukenge ajali lendo jiri muwahe daula yangwa zila zimjiri ya hafu karjajo karikansi vanu sosi hapa yode namna nsinu ya joka harmonisation ipare mabwamana wa opposition mabwamana wa siasa niwambie oka il n'est pas trop tard rien n'est jamais tard ya ujirati rape wala anisha itendwa shida au kale wewe ulio azali maudi ya ujonda na mbie mabwamana wa serikali warumawe daula inule ya ukahewe kama tujue mwana ulazi fanya zamarene na ula mwana jaishi woronewe ewa rais wa daula ya waswili wa kodwa bawasi avunga mwanzo nunganye no vahano mwana malika myaka wasu ukamnyezi Mungu haka upiano ya bahuwendo hareramna ijana sababi Nur el-Fatu azali Osmani haringa hadi usoni mwa Komori ya ukaya na mjebo masababi ya Komori baijadira ya ulelensi ya haki ni makalima ya hahe yastahilwa ni muwahe daula mwana malitamu ya respecte wa mwana Ahmed a 100% leo 80% wanroruma we daula ya umajeni watendezi wa Nur el-Fatu hewe mtitinjo wa Komori tomaya mtilate confiance ya he mwana wa raisi na mbabaha au Nur el-Fatu yonde mana na subutina mbaye mrulo intouchable yohambo azali na Nur el-Fatu
hautimizi ni profite mura waswili yabo nivo selemu wahe daula marahaba nivo selemu anzishi jimla wahe serikali marahaba nivo selewo mji wa Ikoni marahaba habo wabalia mzaze mwenza Irumbi mzaze mlezi yakawo juwa tabu za mwana wambali ya wenda hosolme muwahe daula vahenura elfatu ya zitina mwono yamba weimdu orengwa yanitiwa kwa mani na mwana hani madame directeur général des impôts Janfar kaya wo hanome wa directrice générale wa heze relations internationales au ministère des affaires étrangères o watou juwa mru wola o watou juwa mru ya nikiweva manaila sijani wambie ukaya risanga rendo rapwe ngao haukara nzia ba rais wa he daula ngurengoze vamani baada ya uzindika masababi shahari hamba nguziniko wazaze walezi wakawo tuwairubisha mwana hani aye mwikoni ngamkubali halolani mrume mohoro yonde mbachini ngamkubali shahani ngamjosubuti lave amini ya jizomengo miraru kaye mzaze waho wana wahe Komoro jamba wahenga zija wahe Komoro iho ya umbiwa ya laye de bambao iho ya umbiwa ya zali wa Ikoni iho ya umbiwa yonde riziki de mbajini iho ya umbiwa ya yake na maji yo zali yo wana mohoro shahani ye mzaze waho wana wahe Juzul Qamar hawonti pia amjokaye mzaze wole kahamba bo wana gani mwanzoni rawanzuani rawamwali kochwa mara wangazija yonde namna ya Hanairobi he wana wa Komore randisone si wazalamo kagaranzori lelwa garanzori lelwa Mwenyezi Mungu na hifadhi muwahe daula Mwenyezi Mungu ya hifadhi wadunga na muwahe daula ni profitevanu na mzazi hangu mzazi hani ni mambo kanga mbushirio bahati njema Mwenyezi Mungu ndiye amtimizize Sheirumbi sahahe ne malezi hana yoson mowana yake mzazi yatsanganye na mzazi wa habari mzazi wahe daula wajisema siwa yanu wajisema wana wahe Juzul Qamar wa alaykum salam marhaba mechi mwana nyasi bitere marhaba mechi mwana nyasi ya maromba mguru pasani